Esibini chapter 5 verse number 10. Ngale basisanike omnye abambe uYohane chapter number 1 verse number 29. Mavesi nje amabini sithandazele phezulu kwawo. Encwadi ngokuloba kwamaKorinte esibini chapter number 5 verse number 10 manje kuze kuYesu. Haleluya. Bese ndisho ke ukuba ndakankambule ifani ngesuka kulomhlaba ke waseSwazini endaweni ke ekuthiwa kusezulwini. Amen. Yenzelwa ke inceba yekuthi zonke izono zami uYesu andixolele zona. Ndafumana ke ithamsanqa lekuba ndisaphila nje ndifumana usindiso. Uthi uPetros kuYesu singasuka kwesiyephi ngokuba uwe sifumana abazobo. Sangathi uPetros bekanento yodwa uthi besihleli singenabo. Saloba nje uboma sina. Sileqa izinto somhlaba nje uboma sina. Sangathi uPetros besisebenza imali thina. Sifuna ukubaluleka phezulu komhlaba. Kodwa noma besisebenza sinjalo besikade singenabo. Besiqhuba imoto zalo utho. Sihlale bezele emikhulu. Siphathela kakuhle. Kodwa besingenabo ubo. Oh Jesus. Uthi kaPetros sifike kuYesu. Saso sabuzusa ubo. Amen. Sothi kasikwazi ukusuka edana kuphika. Ngoba besakade ubomi sibenabo. Siqhotshelwa sandla ngabantu. Sihlonishwa ngabantu. Siqatshiswa ngabantu. Basibiza ngamagama abantu. Kodwa siphangisiwe sinjalo. Kodwa ubombe sikade singenabo. Kodwa sinele ukufika kuwe. Sasuzubo. Sothi ke singaswasiye. Ngoba kuwe Yesu kunobo. Aba unento yodwa uPetros ukuthi uma sisuka kuwe Yesu bhetele sikuncama kuphila sekufeni vele. So ke nami uYesu ke wandifumana ndiphila phezu komhlaba. Ngezenza zonke izinto abantu abazenzayo. Ndifumaneka endaweni abathi abantu zindawo zolonwabo kanti zindawo zokuzichabalalisa. Bathi abantu siyasonwaba phaya kanti abazi ukuthi indawo yokufa phaya. Ngale xesha umuntu athi ndiyakonwaba akazi ukuthi ekufeni kwakhe. So ke nami ngibe ndikade ndifumaneka ezindaweni zokufa kodwa ngenxa yobumfaba bendithi indawo zokufa. So ke uYesu ke wandinceda wadihlangula emadini wesono. So ke ndinethemba lezulu xa ndisithele ehlabathini yazi into yodwa ukuthi ngizakumbona uThixo. So ke ndamthanda uYesu ngokuba ndikhulula kumacathanga esono. Wadenza ndaphilela yena. Amehlo ami ke abheke kuKristu yena oyimpangi nomgqumeliso khona. So ke andibone into engingasuke ndilandele ungenguye uKristu. Ungasho ukuthi sendimathile ko. Xa ndingasuke ndiyeke into ephilayo ndilandele efileyo. So ke ndambulela uYesu ndinikeze into ephilayo. Wadenza futhi ndaba umntwana wakhe egameni likaYesu Kristu Nkosi. Sifunde ke le verse sonke sizawuthandazelana ke phezulu kwawo lamagama egameni likaYesu Kristu waseNazaretha Inkosi yethu ephilileyo. Yonke imisebenzi washumayela wakhipha lamadimoni. Kodwa yonke imisebenzi izawudlula emlilweni. Funda le verse siyathandazela. Incwadi waseKorinte besibini chapter 5. Oh yes. Verse number 10. Verse number 10. Kuba sonke kufuneka sivele phambi koKristu. Ibambe lento sonke kufuneka sivele phambi koKristu. Phambi koKristu. Asivavanye. Sonke sizakwazi inqele. Sonke sesabuma phambi koKristu. Oh Jesus. Atophetha sivavanye. Asivavanye. Hayi sose kumabathini.
kodwa sonke sizakufa Oh Jesus. phambi koKristu. Noma singazenzi izinto mfundisi wami sizifihle ngaphansi kwekhaphethi, kodwa sonke sizofela. Oh Jesus. Wake wathi oshumayelayo sizodlala ifilimu. Uthi lombali-ke sonke sisezaboma, sisezakwenza inqwelo. Bonke abantu basezophendula, abashumayelayo, abafakazayo, Oh Jesus. abenza izinto zonke, nabaselayo, nabachayayo, bonke basezaboma, sonke sisezakwenza inqwelo. Oh Jesus. Sonke uyabona apha emhlabeni kunezinto zizimelayo. Uyakwazi umuntu ukuxabela umuntu ambulala, afumane igqwetha limkhuphe entongweni, lixoke igqwetha lakhe, athi umuntu ambulele lithi igqwetha athi mfondini ukuze ndikwazi ukumnceda. Xela inyaniso wena, All right. ngoba siyema ekudleni yamatshala Oh Jesus. sokuze ndikwazi ukudifendela. Ndixelele inyaniso uwenze ntoni Oh Jesus. xa sikenela umbulelo womuntu, asuke isigebenga sikhulu sizotewe ndimbulele ukumbulala. Oh Jesus. Athi-ke jabulele, xela inyaniso, xa kufika ekudleni yamatshala igqwetha likwazi ukumdifendela. Oh Jesus. Asuka aphume etongweni angenamyoko, afumaneka angenatshala, Oh Nkosi. kodwa isazi lasithi isolu letshala, kodwa enkundleni zamatshala kuthiwa unatshala, kodwa isazi laso lasithi wena unetshala. Jesus. So kuyenzeka abantu basimele emhlabeni, sonke singamsimela uKristu. Abantu abasumayo bafakaza bathi izandla liqala, ngoba indlela siyibonile, kodwa abantu bomhlaba yedwa kusindiswa yabantu abamaphile. Noma Yesu ungamkhanyela usimele umbaleki, kodwa sonke sizawenza inxele. Oh Jesus. Noma sife simvumile, noma sife singamfuni, kodwa sonke Sonke. noma sife sesikaphakathi sadlalisa, Oh Jesus. sasimela ngamabhayibheli. Ngoba phela bonke abantu esukwini zanamhlanje nabashumayeli bazimela ngamabhayibheli ukuze bakwazi ukulala namantombazana. Oh Jesus. Asimele umuntu ngebhayibheli asibize ngomshumayeli, apha ebusuku abize 1-on-1, kanti phaya 1-on-1 ulala nalabantwana. Xa sekagqibile bathi abantwana ndimide ndinesisu, abakhumbuze izisu. Oh Jesus. Ababone ukuthi ngabantwana abancinci, asimele ngebhayibheli, athi wena madimoni wena ndibone phandle yisa ku-1-on-1 sinceda. Oh Jesus. Kanti ngo-1-on-1 omnisa ekliniki uyomthofa isitofu ukuze angakhulelwa, ukuze akwazi ukulala naye abantwana bangaveli. Oh Jesus. Sonke Ile one-on-one. sonke Yo. mungifundisa shumayeli, kanti ngaphakathi uyatsha mhlawumbe. Oh Jesus. Mashumayeli One-on-one. ngapha ukwazi umuntu, ngapha ukhupha izisu zabantu, Yebo. ngapha uthi uyasasindiswa, ngapha uthi ayabhoda wena usathi kusasisa abantu, kodwa sonke sasakwenza inqwelo. Oh Jesus. Ayikho into emsindakalayo uKristu, zonke izinto sibese phambi kwakhe, zonke izinto abantu abasese kumnyameni sisezomfele bani, Ah. Ewe. sisezomfele bani. Hallelujah.
azavela Bani. No. usanaqasho kwankulu yalibuya ilimo lethu wena wabe ulungele yalibuya yebo mhla uyaseduze uyabuya Aibo. kodwa mhla ebuya usabulungele yini Hey. akudinge ukuthi udiphendule isazela sakho sesishile impendulo Hey. nakhona ungaphendulanga kodwa isazela sakho sesishile Oh, Jesus. ukuthi kulapho sabulungele yini njengoba nje sidlala iqhawe nje sidlala iqhawe sesithi singisiwe sidlala iqhawe yabona phasi sesebancinci besidlala into ekuthiwa i-hide and seek ndihamba ndiyozimela ngaphaya abala umuntu 1 to 30 ndisimele ndithi khawuse usandifumana yini asesho umuntu indawo zonke angade andifumana ngoba ndisuke ndiyaqasha Oh, Jesus. sona abantu abaninzi baqasha sebangaphakathi ecaweni bakhonza baqashile abade uyesu abakhangela niphi Oh, Jesus. baqashile athi wathi nowadamu wangena esonweni waqasha nawasimele isono simbabile wathi uthi kafike emezweni adamuphi kwafumanisa ukuthi isono sakhe simeze waqasha Oh, Jesus. Yo. bonke benze isono bangamakhoba ngaso Oh, Jesus. kodwa nathi yesa nasi indoda yashesha nasi indoda yalinyazwa nasi indoda eyathola isimo samehlo nasi indoda eyashesha phambili yafela isono sabantu Hallelujah. Oh, Jesus. sengasondela kuKristu sengasondela Hey, wena Lord. Oh. usawudlala kude kube nini Oh, hlala kuthekubeni. usawudlala kude kube nini Ophelela phi? Oh. selokusiya eteteni oqida isithukuthezi Oh. ubona ukuthi phakha ibhorekile ayikho into yenzayo ake ndiye eteteni oqida isithukuthezi Thuli manje. ndiyajonga ababhuti abagida kakhulu phayaqongeni uyoqida isithukuthezi Ewe. Oh, Jesus. usawudlala kude kube nini Oh, hlala kuthekubeni. usawudlala kude kube nini funda sisile verse sathathu kuba sonke kuba sonke kufuneka sivele phambi koKristu kufuneka simfele phambi koKristu asivavanye asuka sivavanye umntu ngamnye uyakufumana loo nto imfanele umbala umntu nganye uzawufumana le nto emfaneleyo nokuba yentle nokuba yehle nokuba yembi nokuba ke ngokwendlela sisaphakelweni apha All right. wonke umntu ophefumlayo uphakele Oh, Jesus. noma xeshonka apha kwizikampani zasehlabathini All right. kodwa sonke siphakele Same service. sonke njengoba siphakele nje sizawubhatalwa Oh, Jesus. Amen. wonke umntu ophakelayo uyahola Oh, Jesus. sonke ngoba silala sivuka nje sithi it's a new day siyaphakela Sapagay. Efaka ngulu. sonke izinto zalotsho January 1 wesentoni Amen. to January 31 wesentoni from January to December wesentoni ngoba sonke siphakela Oh, Jesus. apha semphangelweni Wena Lord. Oh.
noma usala utshwala yazi ukuthi aphangela, Oh, Jesus. noma utshaya ikuba yazi ukuthi aphangela, Hallelujah. noma uxoka yazi ukuthi aphangela, noma usenza amanyala yazi ukuthi aphangela, Oh, Jesus. noma uzina abafundisi abahamete kodwa ngaphaya wenza izono zakho yazi ukuthi aphangela, noma xa ufike ecaweni uyavutha, uvuthe nyani futhi wavula amasango ezulu basikeleleka abantu, Oh, Jesus. uthi sowavula unjalo athi usathane ngowami wena masiphindele empangelweni. Oh, Jesus. Yevitato yakho Yesu yenza Yesu yakho isinikela kuwena yami Somebody lasemtolo sizasomemezela Oh, Jesus. usathana unentatho yakhe kanti noyesu nayo unentatho yakhe Hallelujah. sengathi ungashode yodwa yesa yesa intatho yakho Jesus. nasebomini bami Hallelujah. besakala ukuyenza yakho Oh, Nkosi. yafuna ukwenza kakhe kodwa kunento endithintelayo Oh, Jesus. ngoba isono sayithintela isebenzo kathini Jesus. kodwa ungaso ukuthi yenza impala Oh, Jesus. isiseko sisodwa esibekiweyo singuyesu kristu Oh, Jesus. noma singaba khona ezinye iziseko esibekwa ngabantu kodwa sinamandla obathwala abantu kodwa sisodwa isiseko esibekiweyo esinamandla Amen. obathwala abantu sibayise khula phakadeni Jesus. singuyesu kristu Yesu Kristu. abantu ke bayonka phezu kwazo Oh, Nkosi. bathi noma sebathi simamkele uyesu kodwa bokhile phezu kwesiseko Oh, Jesus. uthi omunye abanye bakhe bokhe ngendiza banye bokha ngotshani ingci banye bokhe ngamaplanga abanye bokhe ngegolide bonke baphezu kwesiseko esinye Amen. kodwa izinto abokhe ngazo azifani Father. so xa sifika phambi kwakhe kuzawubonakaliswa ukuthi wokhe ngantoni wena Oh, Jesus. njengoba nje ubizwa ngekhono sathi thina uma sasindiswa amantombazana sithengela impahla akacenga uthando so njengoba ke bakacenga uthando amantombazana bekasithenga izinto lezi All right. uthi xa usihlalele nje ubontayi nami umuntu ukuthengela ifoni nami umuntu ukuthengela impahla nami umuntu ukuthengela zonke izinto zidingayo Oh, Jesus. ngithi ndisihlalele endlini yamafoni ndi-apha etown ndikukhumbulile ufuna ndikuthengele ntoni Oh, Jesus. ngitsho nami into endiyifunayo eze naye ayiphethe ngesandla Oh, Nkosi. kodwa xa ufika usindiso kwaba khona into ethi lezi zinto ezi masiphume apha emzini wami awukwazi ukuhlala nazo Oh, Jesus. zange ndithathe umuntu ndikubeke entombazaneni All right. ngathi ngithengele izinto Amen. kodwa yasenza ngenhliziyo yayo Okay. kodwa xa usindiso lufika lwathi isindiso ezi zinto ezi ikhalvari masiphume apha kuyo akekho umuntu ongabe nokunkana amabili ngexesha elinye apha uthi ndiyamthanda uyesu lapha uthanda usathane
ngapha sesitweni sikaYesu, ngapha nasesitweni sikaSathane afumaneka. Ngoba abantu nje bagcwele esiqawini nje baphila okwamasele elikwazi ukuphila bazile ngaphandle ehlabathini. Oh Jesus. So xa bafika esontweni nasesiqawini bavutha babe ngamalangatsha omlilo, nasehlabathini xa befika bavutha babe ngamalangatsha omlilo ezonweni, ngoba baphiliswa kwama-esini okwamasele afumaneka endaweni zonke. Sonke sisezamweni. Uyabona njengoba silana nje sizawusho ukuthi nawo lelelo phaphama sawusile. Amen. Nawo sajalisa nisamasoka sakho sawusile. Jesus. Nawo saqabela isikhundla seqhawe phaphama ku Oh Jesus. sawusile. Nawo safuna ukuthokozisa lokujabulisa umfundisi wami. Usenza intatho yomuntu ungathi ufike entathweni kaThixo phaphama ku. Oh Jesus. Wabilisho labantu lilo lelo base bafikile kuYesu baphelele bafundisi babo bakhothamele bona bese intatho yabo bayide wona bafuna ukuthathwa ngabo bangafuna ukuthathwa kuYesu. Asala madoda umhlalo leliwe Oh Jesus. kodwa sifune siwuphinde silive nesumalo yasuke ndawo bathi solwane lena sipha abantu okanye sipha uThixo kodwa thina sisakufa uThixo. Salilo lelo lokuthi noma so phakathi ecaweni sozibisa nosindisa kodwa ube ishedo yomuntu. Usifumane ke ngokuthi nca empilo wenyama negazi njengawe sawubhubha njengawe nawe sezamcela ingcebo njengawe nawe sezabuma phambi koThixo asihlade ngezono zakhe njengawe kodwa usifumane ke ngokusiqashalala sakhe ulikhoba kanakho senza intatho yakhe. Xa kufika yena tatasela kufike uThixo ngoba ingqondo kuphelela emntwini zange kufike uKristu. Sonke abantu abafike kuYesu bakhipha ebantwini watafika uPetru uPawulos phakathi kwabantu wafumaneliswa kubantu abasibiza amasindiswa watomnyeduka ngoKhayifasi watomnye ngoApolo watomnye ngoPawulos mna wasuka wathi uPawulos kasi uKhayifasi walifela yini kasi uApolo alifela yini bantu bomhlaba susala amehlo wenu ebantwini ngokuba nabo basezawucela ingcebo. Oh Jesus. Noma bangaba gifted kangakanani basezawucela ingcebo. Oh Jesus. Noma bangasishumela singene phasi kwesitulo noma bangahlabela sigaqa ngamadolo noma banganqina sibusiseke kodwa nabo basezawucela ingcebo. Oh Jesus. Lothi ufike nini entandweni kaThixo usaba ngibeke entandweni yomuntu. Lothi yenze nini lento uThixo ayifunayo uselikhoba kwalo muntu. Usafuna ukusiveza empini njengomuntu omuhle uya usiveza uThixo njengomuntu omuhle. Wakhulu Yesu wamdala wathanda uThixo kuqala wagqitha wathandeka nasebantwini. So into ayilobile esebantwini ukuthi mandithande uThixo. Wasuka waso libanyana bakhe wathi umuntu aqabele noThixo qabele nomuntu uThixo akwazi ukungenelela kodwa xa umuntu aqabele noThixo uzamnetoba. Yintoni into
sokunceda sokuqabele nothixo sophelela empini qale kusiwe indoda ethatha ithemba layo ilibeke komunye umuntu iyaphile liso lekuthi kuphila emhlabeni nje kodwa ithemba layo ilibeke komunye umuntu onyama negazi njengani xa ihlaselwa yifiva nayo ihlaselwa yifiva xa sisesibhedlela siyanala xa silingwa nayo sinombikelelo umbikelelo omkhulu wadabula amazulu bantu bakosolo sinombikelelo indoda yodwa yadabula amazulu yanyathala umhlaba bavuka bafikele ufukile wena nhloko yababa kholwayo sabuvuka basa usulakala namfana likhoba sanade sokhwele tabona kaphiyoso usathane namadimoni uthi soyisile uyazi usembule wafele hadeni shakathi kwenziwa ipato yafika indoda enkulu kusavuka sesemnandi kwafela ukukhala apho amadimoni kusathane zange sesibona ukhanya sihlala khona ngomnyama kaze ukhanya ufela ngapho kanti lifikile ilanga lomphefumulo yaswasini wasithatha isihluthulelo sokufa nesihadesi wabathela ngehlazo usathane ebuyisa ngomqamlezo wathatha isitshili sokufa nesayidesi wasuka lobo uyohana okholwa kuyesu ukugithila kufeke kodwa sungene bomini ngoba bonke abasondela kuye ufa kengwakhe nomnyama engafithele ngobeni kodwa ukufa sebakoyisile wathatha isihluthulelo sokufa wafula amasango ezulu ukuze bonke abakholwayo bakwazi ukufika usuku lwesithathu ingcwaba yamdedela ifukile inhloko yabo bonke abakholwayo sangathi singaso nasebusuku ukuthi uyesu ufukile ingcwaba lakhe lephi yesu kwesile ukufa wathalela amandla asala usana thalmini usana kaMariya bakhohlile usana usanalo Mariya alibambele usana lwakhe alimbathisa izingubo zakhe umntana ongakwazi ukuthetha nomntana ongakwazi ukwenza ngakho kodwa indoda kaSimiyoni mayihlala etempelini ilinda usindiso yathi bayimbona umntana yathi thina sidlula isikhala sakho sidlula asakinto asadihlala emhlabeni thixo sidlula isikhala sakho silokholo ngoba amehlo wami balibonile usindiso namhlaba solo sisakusomemezela basithele engomeni akhona ukusindiswa
wasithe ungalibonanga usindile sonke izinto umuntu sezawubhatala ngazo sonke sezawubhatala sizawubhatala yonke into esiyenzayo komhlaba abantu basiqhobela izandla kodwa sizawubhatala zonke izono esisenzayo sithi noma isazela sivuka kodwa ukwazi ukusicika uma iphulaphula into uthi xa itsho kodwa usezawuphendula ngayo sonke sezabuma shakathi nomfundisi wakho omkhonzana usathi qawuma phambi kwakhe nawe uzabapha eqaleni kwakho uthi awu mfundisi sinawe apha besithi ugqibelele nje kasi nakagqibelelanga sezamkela ingcele sonke sezabona phambi kwesihlalo somgqebo sizila ngemisebenzi yonke esiyenze sisenomzini noma senze kahle noma singenzanga kahle kodwa sizobhatala Oh, Jesus. sizobhatala ungayilungisa indlela yakho senakasithele engcwabeni ulungise indlela yakho Oh, Jesus. kulokudala ofiso athi lungisa indlela yakho na Jesu khona manje akasho ukuthi lidla lingozi ngoba lingomsa ulazi athi lungisa indlela yakho khona manje kodwa ngoba nendoda ebhayibhelini eyake yalima yafumana isivule esikhulu yathi hlala phasi phefumlo wami unephezeka uzawuthi into ayifunayo uzawusela into ayifunayo phakathi kwamabili kulalo busuku kwasifikilisi nathi siphekethile awazini kuthi namhlanje phefumlo wakho abisi kuquka ixesha lisesekhona lungisa indlela zakho ixesha lisesekhona ngibalekele yodwa Nkosi mandifike phambi kwakho he will understand and say well out. He will understand. He will understand and say basuke kwasiwa solweni ngobani loba abafela emhlabeni wasophalayo laba bantu laba bafela emhlabeni bahlamba ingubo zabo ekhasini lawuhlu sangathi namhlanje sisalinde yodwa shumela uyesu asihlambe ezakhe izono jwala sisebele verse siyathandaza John chapter 1 verse 29 sithandazele phezu kwakhe sahluka thina sonke sezawenza ingcele sonke isono sethu sezakuma phambi kwethu siphendule ngaso sonke isono esenzile noma sesisibiza ngosindiswa kodwa masingaguqukanga noma sesithi sindisiwe isono sethu sezawenza ingxelo ngaso funda sithandayo
ngengomso uYohane wabona uYesu esiza kuye wathi nalo iqhwane likaThixo Kodwa abantu bakambona uYesu. Wasuka washo Yohane. Nasi mfana. Mfana kaThixo. Kodwa abantu Yohane. Lanto thetha ngayo. Kafumaneka into yodwa. Uyasabona. Kodwa Yohane mbona. Bathi basimfana. Kodwa amehlo kaYohane mbona. Nasuke le ndoda yehla yena njena uShumayeli kodwa abantu umprofeti yathi qhamu hayi Eliya wena yathi qhamu Oh, Jesus. bathi kasumbala wathi dilisha elimemezela ethi tshelele zelindlela Nkosi Oh, Jesus. iqondisa imikhondo yakhe wada fika uYesu sangathi wane wade bantwini wabemezile yodwa kunendoda ekho ezayo Oh, Jesus. ibekho tani unami andifanelekanga nokuphatha imitha yezihlangu zayo Jesus. ngoba le ndoda inabatsha wade semlanjeni asebenzele guquko abafake emanzini wade aphakamisa amehlo wambona uYesu wambona uYesu ilishwa lokufa uYesu ngambona Oh, Jesus. sofile ngayo kodwa ungathi umfumane sobaliselwe ngayo kodwa ngasafike kuyo uzibale zonke into ezinokuthona ezishumana noYesu kodwa solo ngamfumananga ubabale bonke abafundisi abake bengaphambi kwenhloko yakho bashumayela usindiso kodwa angazonamkela uzosibetha isifuba ubalisa ngabafundisi obaziyo ukuthi umfundisi ubani indamasi nomfundisi ubani indamasi wabamisa ukuvuselelo wonyaka othile kodwa sola guquka sahlele ezonweni zayo ngisho njengokuthi utshintshe zonke icawe kuthona kodwa uYesu ongumsindisi ongamfumani usambe zonke icawe apha ushintshanise izicawe kodwa yona into ebalulekileyo ungade udibane nayo base nabantu babize ngomzalwane bathi ulikhona bebona ukuthi every Sunday isanda eliphosi uhlezi uobhisiwe ecaweni base bathi umzalwane kanti ngaphakathi ukhohlakele wathi sisa ngengomso uYohane umbona uYesu esiza kuye ngomso yani umbona yasasiza kuye athi nanso imvana athi kaThixo bantu bomhloba naso imfana kaThixo ethwala isuse isono umsebenzi wemfana asikona ukusikelela abantu Oh Jesus asikona ukusinikeza imisebenzi asikona ukusenza sibe bhetele phakathi kwabantu kodwa umfana kaThixo umsebenzi wakhe Oh, Jesus. ukufika utsinta sitshona asithwala ufika ukhwitsha simputu ukusala usatha ebusuku ngalala uqatha bafana besithi bakuthanda bakusalisa abantwana bawushiya unjalo kodwa ifike mfana ikufumane umuntu unjalo ikufumane ungcwelekile unjalo izithwala
wasuka mbona wathi imfana kaThixo sangathi uthi uyalifocus lonke bengibeka phabu kasi nowami umsebenzi ukushayelela yasayelela njengoba jithi memezela uguquko yashayelela hathi namahla osusa isono sabantu nathi njengoba silapha nje sashayelela Oh, Jesus. noma singaphila sishumayela sashayelela asilamandla osusa isono sabantu asilamandla osintsha ubomi babantu kodwa nasimfana kuYesu Kristu yebo enamandla okusithwala sosisusa sona nabazi umuntu ukuphila emhlabeni isono sikho kodwa kwazi ukuphila ngaphandle kwaso Oh, Jesus. Amen. basenza abantu isono kodwa ufumane kulilungisha bathi abantu wenza ntoni wena sixakwe lituba nje kuliyeke njani sixakwe sizinto zomhlaba usincame njani kasi kufike imvalo yathi kufike kwayo imvalo yasithwala izona funda sisile verse sathandaza Ngengomso uYohane ubona uYesu ngomsoyana ubona uYesu esiza kuye athi siza kuyaphi nanzo imvana kaThixo mfana kaThixo ethwala isuse isono bhala sehlabathi. isusa isono sehlabathi kade sebemezela bantu bakusolo nakho Yesu namandla Oh, Jesus. wathwala asusa isono sabantu Hallelujah. akabusi imibuso akanandaba nokuthi wenze ntoni Oh, Jesus. kodwa ufuna njani Amen. noma abantu bangabulali kodwa uYesu akanayo umdasibini bekulahla umuntu sime ngenyawo sathandaza amuna ngoJesu he kubisa ethi wasabuyela wakutethele Sathana wazamtaka fulani Sathana sonke sisasa kufa bantu kwasihlalo sakumgwebo kodwa nakho Yesu makafikanga emgwebeni sakasondela Yesu kuthethela izolo. Thank you. Asifale amehlo wethu sonke ke senze umthandazo sibonge ngenxa yesu lenkosi before kuvalwe
nansi mfana kaThixo ephola isuse sonke isono sehlabathi. Ukhona phethendeni uthi Yesu ndiyakudinga, ndidinga wena. Iyolele mfana, iyolele mfana, iyolele mfana. Andiyazi into nebetha ubomi bakho, andiyazi into nebetha impilo yakho. USathane uhlalile ngobomi bakho.